Wala kay karapatan nga masuko kung dili ka pahulmon og kwarta. Prangka ta diring dapita. Kung dili pahulamon, masuko man. Aba? Ngano masuko man ka, day? Nahago ka anang kwarta, ha? Kanang kwarta, ha, nga imong hulman. Imo nang hinaguan? Wala kay karapatan nga masuko kung dili ka pahulmon og kwarta. Prangka ta diring dapita. First things first, ikaw nang inahanglan. Di po na imong hinaguan. Wala po kakabalo sa estado anang tawhana. Narabay uban diri gatrabaho way tinigo. Nayo uban diri lami kay postura pero walay kwarta. Nayo uban diri lami kay kahimtang sa atong pananaw pero ending di ay wagoy miskag piso sa bangko. So sila rin nahibalo sa ilang financial status sa kinabuhi. Maunang, kung manghulam ka, nga dili ka pa hulmon, ayaw ka suko, kabaga po ni mong na. Ikaw na kayo nang inahanglan, ikaw pa di magsuko-suko. Naunsa pa ng batasan na nadawat ka kung unsay tubag sa imong gihulman o kwarta. Di man buti pasabot, may trabaho na, may extra nga kwarta. Or kung may extra man kayo na kwarta, wa po na agipasabot. Nga para na sa imuha. Basig na siya intended ang kwarta ha. Basig na siya gitiguman, lain nga butang. Dili ikaw may priority. Iyang kaugalingon ang iyang priority, kaya mang kwarta. Siya magbuot kung pahulmon kag dili. Ayaw kasuko, buang mandagway ka. Masuko ni mga bagagnaw. Magpalakaw na balik istorya kung di pahulmon. Nang kamuday, ayaw jud mo kahadlok. Prangka higo da yun. Pag manghulam nang wala ko'y kwarta. Kung makapahulam manggali, swerte. Kung dili, bye. Pero ako mga day, pag nako'y kwarta, mutugaan ako sa tinuod. Mingon ko nga day, pasensya kay day. Nako'y kwarta pero dili ko kapahulam ni mo day. Kaya kaning kwartahan day, igpalalit pa ni Baktin. Og mamugos na ko day, day na ko kayo nga kalaha, isaplag na ko niya day. Para pag mata niya, hospital, kumatos diritso. Okay. So nana, dapat, kita may nang hulam, kita may nang inahanglan, mudawat ta sa tubag sa atong hulman o kwarta. Dili kay masuko ta, dili kay mangluod ta, dili kay pa-explainon pa nato ng tao, nganong dili siya kapahulam o kwarta. Wala na kay katungod anang butanga. It's either naa o wala. Kung pahulmon ka, swerte. Kung dili aw, sabto nimo ang tawo. Iya man ang kwarta. Wala man na siya naningkamot para sa imuha. Kinsa gud oroy tawo nga mo trabaho 8 hours a day or 12 oras kada adlaw. Para lang sa imong convenience. Nga inighulam nimo kwarta, kangkang nimo kwarta, pahulmon ka diretso inabuang ka. Paningkamot og imo. Kabalo kung apiki ka, pero kanimo gihulman wa po ka kabalog unsa iyang estado sa iyang kwarta. Kamo no, sobraan man gyud mo usahay. Munay nakawalay lami. Sayon kay tamang hulam og kwarta kay gatuot ang kwartahan ng tawo, wa go nato una-una sa makadaghan og unsa kay ang sitwasyon pod nga naa karon. Mga selfish man gunding manghulamay kwarta nga masuko. Dili man tanan na may manghulam nga mudawat la sila, mingo sige next time na lang. Na may uban dili gud kadawat. Masuko. Ayaw kasuko. Nagmaako imong hulman basta lagi kaning duha ka kalaha mag-abot mo sa imong ulo. Ending nimo day pihing. Pihing kag ulo. Okay. Maningkamot kag imuha. Kay ang tawag yun sa tinuod lang nga pagka-istorya, no? Nga nagpanubra yun ang kwarta. Miskag din na siya musalig karong panahuna nga magpahulam og kwarta kay kapoy kay paningil. Basta may extra yun na. Pahulmon yun ka. Prangka pur prangka. Pero ang tawag galing nga galantaw sa diyang kwarta nga maguba ni ron, lisod na po kinipulihan, maningkamot po na siya nga iyang kwarta hipuson, good na. Maniguro ka sa imong kaugalingon, day. Karong panahon na, bawal magpabutan-butan og subra. Kaya nga no, ikaw ray kilkigon sa mga tao sa imong palibot. Pag wala nagkatain na kaday, may kang taing tubol kay pulido ug maigit sala kay kaday. Ana na, munang maniguro ta sa atong kaugalingon kay lami ra ta kung may kwarta ta pag wa tay kwarta igitas pananaw sa mga tawo sa atong palibot. Period. Lagwat gud ko aning manghulam di pa hulmon masuko. Laitan na kanyo mga palopyan job.